I zdravo ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Bosnia Games MT. Danas ćemo igrati Sport Hits Football Championship. Ovo je tek prva sezona ove igrice na mom kanalu, tako da idemo mi odmah početi. Odmah ćemo početi, uzet ćemo Stoke City jer ga ja najviše volim. U Engleskoj ova igrač je Peter Crouch. Idemo. Prva utakmica nam je sa Chelsea. Znači, moramo dobiti Chelsea. I da vam kažem samo da će bit će 4 utakmice u jednoj epizodi svaki put. Tako da idemo da krenemo. Stoke City Chelsea. Idemo dalje. Gubimo 1-0, ali Stoke City se brzo vraća. 1-1. Ajde Drogba. Ajde Drogba. Ne Drogba. Ova mikrofon me nervira. Gooo! 2-2. A ne, 3-2 vodi Chelsea. Nisam se nadao ovakvom početku. 3-3 dobili smo i dostignuće. Tako je, 4-3 preokrenuli smo. Nemamo noge i neko nam je slomio nogu, Drogba nam je slomio nogu. Četiri, tri je. Deba, bježi od mog gola. Ne! Kakav idiot! 4-4, autogol u zadnjim sekundama. I ne mogu da vjerujem. 7. smo nakon prvog kola. Prvi je Arsenal, Liverpool, Swansea i Wigan, brate, glas Wigana J. Ali nema veze. Mi idemo dalje. Sada ćemo igramo protiv Norwicha u gostima. Norwich je, aha, 18. je Norwich. Hajmo da krenemo. Norwich. Moramo dobiti Norwich. Ajoj. Ne! Joj, mogu sam da nastavljam na bombu. Joj, što mrzim ovu banci bal. Sad da kažem, možda ćemo ovu igricu nekad igrati sa drugom. Vidjet ćemo. Ja i on malo da razbacimo koju partiju. Malo da vam bude zanimljivije igrati. Gledati ću mene igrati ovo što baguje. Ajde pa stvori, tako je. Na mali gol sam mu dao. 2-0. 2-0. Ne. To! Freeze. Ču meni freeze, pa nije kosa. Kakva akcija! Za 0-3. I ovo je pobjeda. Ubjedljivo. Rutinski, bravo za mene. 0-3. Pobjedili smo. Sada smo drugi. Drugo mjesto smo sada. Liverpool je prvi, ljudi. A mi igramo protiv West Bromića. West Brom je 14. sa 2 boda. Idemo da dobijemo i West Brom.
1-0 već. Već je 1-0, West Brom gubi. Joj, 2-0, kako sam ja pro. Tri 0. Četiri 0 ljudi. Moja najbjedljivija pobjeda ikad je 18-1 protiv Chelsea. Tada sam bio Manchester City, to je bilo davno. Tad se nisam odvajao od ove igrice. I gol! 6-0. Šest 0 ljudi. Da li je moguće? 7-0. 7-0. Protiv West Bromića. 8-0. Tako je. Jao bre, šta će da bude ovo? Šta će ba da bude ovo? 9-0. Ja ne znam šta da pričam. Ovako, mislim da ćemo samo ovako komentarisati igru. I to pobjedili smo sa 9-0. Kakva pobjeda, ali dalje smo u poziciji broj 2 boda manje od Liverpoola. Treći je Manchester United, četvrti je QPR, peti je Wolverhampton, šesti je Sunderland, sedmi Fulham i tako dalje, tako dalje. Sljedeći meč, četvrti, zadnji za ovu epizodu, igramo protiv Liverpoola. Derbi ljudi, derbi. Ako dobijemo Liverpool, možemo biti prvi nakon ove epizode, definitivno. Da vidimo prečka. Koji je ovo igrač? Ja ne znam, ako budete vi znali, napišite mi dole u komentar pa da i ja znam. 1-0. 2-0, jao. 2-0. Ova igrica je jako zanimljiva, pogotovo kad igrate sa prijateljem. 3-0, Stoke City. Joj, ubijamo ovaj Liverpool, nešta. Hoću go. Glavnog malog. Ajde ba, ajde lopto. Ajde! Filip! 4-0. Ajmo još jedan. Tako je mačko, 5-0. Još 9 sekundi, možemo mi još. 6-0. Jaj, 6-1. Zašto smo primili gol, ne znam ni ja. Pobjedili smo sa 6-1 i prvi smo. Liverpool je drugi iza nas. Fulham treći i Chelsea četvrti, to je prvi 4. A zadnji 3 je Blackburn, Everton i Newcastle United. Sljedeću utakmicu igram protiv Stoke Citya. Protiv Sunderlanda. To je to za ovu epizodu. Ako vam se ovaj video svidio, like, share, subscribe. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.